Nina ukevya kala kalembetane kaito ka YouTube. Ndisika na niwe subscribe with Kesia. Edando aiso subscribe. Lika katika channel kitu cha YouTube Manza Athiani Fm. Na wamina umiona tinabala bandikita subscribe. Kila hivi natuwekea kaindokeo ukevya wiwambe uwe mwene ukasia isia. Ningwenda tukunikile yuloa maundola andumendete. Pe maundu maingi mono ala andumendete kwika. Na pala mende wane kulila tu movie pe angi mende wane kuedukisa mbadi angi mende wane ukoma so nenda tumane ati ne chao kila we mwene wendete muno kindu kila utono kikakuma kwacha kuyubikia wiyo uteuboeka wibu nomba wiweka wimundu ngiwe nake lakini kaundokuwa kaswane no keke we mwene kuma kwacha mpaka wiyo uteunoa uteuboeka lani utuma lukanza ukala kaendo kunovewa kuma kwacha inyeta konyeta kamwetangi no nidukise wadi kuma kwacha mpaka wiyo no ida simu yakwa ini bandu bana ka wifi nezo kala nendo chat nena chat ni boli ka ebwine na likane ndakwikata neka nikonde esiwe kwako unzia isi ni hata utoma kwika kuma kwacha mpaka wiyo uteuboeka weno kome kuma kwacha mpaka wiyo weno ilole movie kuma kwacha mpaka wiyo no widukise wadi kuma kwacha mpaka wiyo kanai kukikana ni hata oto na kwika kuma kwacha mpaka wiyo ungino niambia wana wakikana kuma kwacha mpaka wiyo angimambia as long as na kindu kizio gikilo elo ni waoneza kitambe tambe kika 1 2 3 ngiambia wana wakwatie mundu kuma kwacha mpaka wiyo ateuboeka as long as ni kindu wendete wana kuwe umbilo ele ni chauto na kwika kuma kwacha mpaka wiyo uteuboeka wana ukikana kuma kwacha mpaka wiyo wana ukome kuma kwacha mpaka wiyo uteuboeka ni hata uto na kuikia nomba wiweka uteuboeka baandikieva katika comments na nando aisa usubscribe katika channel kitu ikidya kana no subscribe na kila kingi kwa Makai nyenda katoto ngwenda mubithia ebindani la wono gwara tupesa twako avoid yako ilabu nundu wana wandiga kilavu ni wathela kilavu betu mundu mukatuotwe ndaya nikaketwikanya bandu bayako nani na kurunda undu wina nzayacho na kuwilika kana labda ida nokozewe baya nomba weda na kunyazana ngokoni ukathie mwaimo kalolika baya kilavu ne kana umi stress withi utonelele ukithia akeli tumwana ukombe ne ngaya na umalunch abuni nesa keli tukai neza ka tuneneza ukazizu ukatana kondo kekete mbwa kekete takekwetela wethi amawa kinete kumaba na kula kungiba uketha yue kanye nekete mugutu yani wazizia wene soko yonza yenza we mundu umeokalea kwizisi tubesa tulawina tu weno kya moka utenonema wethi ukitume kilavu mimi uketa kume stress we kilavu lakini ume stress ila mbingi sana kwa wana alika kilavu avoid akala wona metrikanite bandu konani yanano ndo sobe atubeza twako avoid akazo ala wethi amundu aile bandu weka ukona ata we lonely mundu uzuti lonely mundu uzu ewe yani oko manza mbeza azimire kawale tikauka amanze tubeza twako kwa wana alika kilavu ou muno kani kama jamaa egala uchene sana egala uchene ndukavangula wile maisha mako monze kana story simpingi muno sia Makai mundu alikile kilabu na nizingu na Makai mundu lakani ulika na balawa ba unzimu bagila jawabu kama mwana uko na kindu kizio yani utaacho na kwako we tambeto kazanga ikana lake no kimyanga kwako kao nedeka kwaita choka anga bitako ka awe wibumbaza wevi umukolia baby girl can I join you yezo mwana nawe na amino mo join yindo mama ndo kuambia kwanza network inapotea ugeza kuida kitandani utena chao utena ngwa onema kwa Makai ikala imo chene ngarato komeza and also subscribe katika channel kitu and abawinde Manza Athiani Fm na ndio itina baba ndiki tunakalanika tune subscribe na ndio wethia uyila chombe chene kila chekiwa katika channel kitu kani kamwetangi kana ka kitu